قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحت قلوب الصحابة الكرام البدريين وغيرهم، وفرحت قلوب أولياء الله الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dan apabila telah senang, bangga, gembira hati Rasulullah, maka para sahabat, para tabi'in dan para awliya Allah senang dengan keadaan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan daripada para wali-walinya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut di dalam diri mereka. أولياء الله الذين وصلوا إلى أعلى درجة في الدين، وصلوا إلى مقام الإحسان. Para wali-wali Allah adalah orang-orang yang sampai puncak dalam agama di dalam derajat ihsan. فهم يعبدون الله عز وجل كأنهم يرون الله أمامهم سبحانه وتعالى. Mereka beribadah kepada Allah seolah-olah mereka melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. وقد حصل هذا لسيدنا طلحة بن عبيد الله وكثير من الصحابة يعبدون الله كأنه أمامهم عز وجل. Dan itu terjadi di kalangan para sahabat seperti Talha dan yang lainnya dari para sahabat yang lain. Mereka beribadah kepada Allah seolah-olah mereka menatap Allah Subhanahu wa taala langsung. حتى كان سيدنا طلحة بن عبيد الله الأنصاري إذا دخل إلى مزرعته وركع يبقى واقفا حتى تأتي الطيور فوقه من خشوعه وخضوعه وحضوره مع الله عز وجل. Sayyidina Talha bin Ubaidillah kalau dia beribadah, dia masuk ke dalam kebunnya, dia beribadah, dia salat seolah-olah patung, sehingga banyak daripada burung-burung hinggap di atasnya saking khusyuknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahmadullah Subhanahu wa taala ala ni'matil Islam wal iman. Kita bersyukur kepada Allah yang diberikan kita nikmat Islam dan iman.